India gi apunba mising gi chada humphudi naharol singni naha oiringaida masada thazaba amasung hen honaning bagi apamba lei maramasina matam masida makoina pamjaba amasung hainazaba lambi aduda lamjing labadi makoina leibak asigi hiram kayada hena kanaba amasung chawkhatpa purapa ngamgani haiki Commissioner RK Nimaina haikibada India gi oina chahi 35 dagina 35 asibu yutni haina khangnei Hawalakli manaharo singna isagi ithaudang amasung losing adu afaba lambida sizinanaba honasi chahitra manga mamangdagi prithibida ahongba kaya purakpa ngamkhre aikhoi maselgi marakta thajanaba thamduna leibak asigi chawkhat thorangda saruk yaminasi haiki Lanthungi Lairembi Imoinu Imagi Ira Tony Thoram Paksana Pangthoknari Tongan Tongan Balup Kayana Sinduna Thoramasi Dharmagi Janabi Amadi Harau Tayamagaluinana Pangthokli Wangkhaining Tempukri Mapal Yumnam Lekai Lairembi Lampakta Thoramasi Mapumarna Pangthoki Miyamna Imoinu Imada Chahonga Hongnaba Ira Thoniki Miyamna Ira Thonibagi Thoramda Mayengba Laknaki Ya school gi MLA I Janasu Ira Thoni Thoramda Saruk Yabagaluinana Imoinu Imana Nungayai Phaba Chahonga Hongba Lamdamama Purakpa Oirasanu Hairi Pono ang namasigi may moinogi masi kano to hunumitsi sina thamoisena silat lamdam siyoina yam na pe culture da chawkap purap namba oisunu aidana mai moinogi sing na kolam dari nam sidang wadana ba nupi mayam da koi nupi oi bagi koi character mangalakpa si mangalai ba mayam da hundokra matung da koi mayam na pulapna aphawa wakhal khaminaraga koi mayam character nupi su nupa su pulapna character sing do semdok minaraga lakadori ba koi imuinu puding magda chawkhatba amadi chahonga hongo porko oirasan Jiribam amasung Assam gi Kasar Hozai Lamkana chingba mafam singdasu imoinu imagi ira thoni thoram pangthoki Kanglainat Yokhat Palup Nambol Sinduna Nambol Kaitel da Ayuki Matandagi Imoinu Ira Thoram Pangthoki Thoramadu Imoinu Gamari Lainaba Wari Amasung Isai Nongmaina Thorangi Marui Basaktam Sing Oiki Thoram kaya amuk masai isai nongmai wari laik pangthokuna atmak leptan pangthorali National Food Security Eki Makhada Khudong Saba Phangadaba Singi Form Thabagi Matam Tha Sigi Tang 35 da loigadaba maramna Kendra Kayada Chayanaba Wafam Sing Thoragli Thangwaiban Kendra gi oina mamangda councillor amadi ward member singna thakiba form chanaba yaroi haina local MLA na Prazamiyam da khanghanba yaningde niyam gi matung ina thabak pangthok haningi haina Kendra sigi councillor amadi ward member mangana saruk yaduna paugi mifam ama pangthokri Manipur Press Club da pangthokiba paugi mifam aduda saruk Yakiba Ward number 2 gi member KH Anilna Fongdokibada MLA na Fongdokliba wafam asi guideline gi wang madani hana thakiba form singadu haujiksu dumak chanafam thoi loinana local MLA na chairman oiba staff committee su neutral oiba mafam amada semhaningi haiki concern MLA singsina chairman oiraga aikoigi ward development committee singi leiba councillor singsina loina magi member oiraga dugma sub committee ma semgadabuni constituency khudingmakta masi akoi myam na punminaraga scrutiny toraga made eligible koigi card holders singset mai toraga khangadabani adui proceeding dugi matangda koigna akoigi MLA sab da haijaningina madu thuna madu committee du form tongna ba koi call tobiro Amaromda beneficiary sing khananabagidama Khurai Kendrada Lupa Kuntra Lauduna form thare haiba wafamadu Aran bani haina local MLA NG Bijoyna Singdokri Ngasi MLA gi yumda pradhan manga yauna pangthokiba paugi mifamda MLA na haikibada beneficiary khananabagidama paikhaliba thabak thoram sing Khurai Kendra gi oinadi yamna thamoi sengna amadi tonganban yam amada pangthoi form khuding gi serial number amadi Kendra gi sil namduna miyamda yenthoi masida sel lobagi wafam laite Miyamgi awaba koknaba income certificate su khudakta fanghanaba thabak paikhatli hiramasida sel lawi hairiba se aranba wafamni kanagumbana sel lawi haibagi chapchaba gram panchayat amadi ward number khanghanduna hairaklabadi chenaba yauramba sing action lokhananaba honagani haiki district ki MLA meyam meeting toro matungda
MLA सिंह चेयरमैन होरगा फॉर्म सिंह सी पीननबा सिलो हाइबगी वफम असि लाकपदा अखोई खुराई गिदी अखोइना नमजई serial number थाई अदुगा हाइरिबा फॉर्म सिंह सी प्रधान सिंह खुथांगदा मेंबर सिंगदा मखोई की दरकार होइबा मसिंग सी अखोई फ्री ऑफ कॉस्ट पिजई पाउमता सब डिवीजन की मनुंग चन्ना लेबा माइबा खुल की विलेज अथॉरिटी अमदी खुंजा सिंगना खुल असिगी स्थानबुंग अमदी काइडेदगी माइबा खुल ताबा किलोमीटर 3 लोम सांगबा लंबी की फिबम एडीसी की मेंबर आरपी दानी ने यंगसिनख्रे खोंगचददुदा डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर केएच थाइसिन वेटरिनरी की डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर डाइलिना चिंगबा म्यूज सिंगना सरुक याखी एडीसी मेंबर आरपी दानी ने हाइखिबदा खुंजा सिंगना पाइखलिबा सेंगत सागतपगी थबक सिंगदा महाकी माइकैदगी सरकार की मकोक थोंग सिंग तानादुना पांगबा याबा मतेंग पांगनी हाइखी मसी लनाइना तौरगा ग्राउंड कन्ना तखलगा साबसे पैसा याम चंगे आई मसी हाई कमान एखोय गवर्नमेंट दसु करी मतिम पिबंगamba हाबसे इम्फालदा हलागा कन्ना तसिलगा गवर्नमेंट ना कंसर्न डिपार्टमेंट ना मतिम पिबा याबा एकी तरफ के होनागे ख्वाइरंबन कैथेल फंबा इमा सिंह केदो सिटी यूनिट के कमांडो सिंह अमदी ट्रैफिक पुलिस न पुन सेंदुना ngasi ख्वाइरंबन कैथेल या कोइबगी फिबम लूना न सेंगदोकपग लोइनना लंबी की नकलदा अनौबा लैपाम्बी सिंह थाखरे केदो की सेक्रेटरी भारत न हाइखिबदा इमोइनु इमा की इरा थौनी थौरंगमरी लेनना कैथेल अहुम की अकोइबदा लमतु सेंगबगी थबा सि चथबनी हाइखी लेबाग असिगी मफम पुनमक्ता पांगथोकलिबा 15 सुबा रोड सेफ्टी वीक की मनुंग चन्ना ngasi इम्फाल या कोइबदा साइकल अमसुंग खोंग रैली अमा चटखरे रैली अदु ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी लक्ष्मी कुमार न लमथाखरे ऑल सेक्रेटरीट ममांगदगी लमथाबगी थोरम अदुदा ट्रांसपोर्ट डायरेक्टर सु सरुक याखी सेक्रेटरी लक्ष्मी कुमार न हाइखिबदा लंबी की एक्सीडेंट हंथनबगी चांगदा लेबाक सिनब थुंगना रोड सेफ्टी वीक पालन पांगथोगली महाकना मखातना हाइखिबदा चही सुद्रिबा अंगांग सिंगना गाड़ी थवनदबा लाइसेंस पीबदा नियम चुमना पीबा गाड़ी थौरिङैदा मोबाइल फोन सिजनहनदबा मदि मयाई काबा निसा सिजनरगा गाड़ी थौदनबा अपील तौखी चयोल पालन असिगी मनुंगदा अवेयरनेस प्रोग्राम अमदि पेंटिंग कंपटीशन कया पांगथोकनी हाइरी हदक चही ओइना कोइगी मरुइबा थिमदी वेन ऑन द रोड लंबी दे लेरिगेदा पहले आबेदो अदुम हाना चटपियु हाइबदुनी यारिगे कोइगी तानदबा करक कोइगी आइना हाना लेबा मोंदा हाना अदुम पादे वखल्लोदुनी कोइ मणिपुरदसु सुबगी लंबी सड़क एक्सीडेंट का याम सामोन से खदुरक कोइ ताथानम नमनबा अदुगी वखल्लोद लोइना कोइ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सिजबने मोरेदसु मोरे मैतै लाइट थौगल कांगलुपना मैतै संगलेन मोरेदा इमोइनु इरा थौनी थौरम पांगथोखी मोरेगी मैतै लेकाय सिंगदा मै थानकी जेलियारों फुरुप की ख्वारिगी चावबा कुमहै अमा ओइरिबा गांगाइना लाकपदा मणिपुर की गवर्नर भीके दुग्गल अमसुंग चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना मियामदा याफा पाउजेल पिरकली गवर्नर ना महाकी याफा पाउजेल की चेरोलदा जेलियारों लोलदा निंगथम थागी कुमहै ओइरिबा गांगाइ अस्सी ममांगी चहीदा लैखिद्रबा थवाइसिंग अदुदा इकाई खुमनबा उटपगी कुमहैनी मसिना चही लोइबा मसुंग अनौबा चही हौबगी खुदमनी ngasi स्टेट असिदा जेलियारों फुरुप की यामना मरु ओइबा कुमै अमा ओइरे मसिदा फुरुप की अमसुंग लाइनिंगी खेनबा लैतना कांगलुप खुदिंगमक की मियोइसिंगना सरुक यादुना कांगलुप सिंगी मरक्ता मरु मपांग ओइबगी मरि अदु हेना कंखत हननबगीदमा खुदोंसाबा पि हाइरी अमरोंदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिगी याइफा पाउजेल चेरोलना गांगाई हाइबसी जलियारुं फुरुप की लौलोख्रबा मतुंगदा पांगथोकपा ख्वाइरिगी चाउबा नाटकी अमसुंग धर्मगी ओइबा कुमहैनी कुमहै असिना स्टेट असिदा खुंदामिनरिबा फुरुप पुनमकी मरक्ता अपुनबा नुंगसिबा शांति अमसुंग मचिल मनाव ओइबगी पाउजेल संदोकली हाइरी मैतै इनाट की लाइनिंग लाइसोल की मनुंगदा अचौबा इमोइनु इमा अहोंगबी इरात थौरम अमदी कबुई जाति की अचौबा कुमहै गांगाइना लाकपदा मरु ओइना लाइनिंग चटपा सिंगी मियामदा एमपीसीसी की प्रेसिडेंट गायखांगम हराव तयाम्बा फोंदोकपगा लोइनना याइफा पाउजेल पिरकली कुमहै अनि असिना लाकपगा लोइनना धर्म जात कुचु कांगलुप कयाना पुल्लगा लैरिबा लमदम असिदा नुसी चानना लैमिनना बखेनबा लैतना
अमतोइबा वखलदा कांगलुप खुदिमक नुंसी चानबा ओइरसनु हाइना इमोइनु इमा अहोंबी अमसुंग कबुई जातिगी लाइनिंग थौ हाइपौ रागोंगी मफमदा थौनिबगा लोइनना हाना सुनबा यावदबा चौखटपा इंगना सिंगना नुंसी चानना चाहोंग अहोंगना पानबा इरमदम मणिपुर अमा पुरकपा ओइरसनु हाइरी MP टी मैनेनसु कुमहै अनि असिना लाकपदा मणिपुर मियाम दयाइफा पाउजल पिरकली गांगाइना लाकपदा चांदेलगी MLA विक्टर नुंगनुंगनसु याइफा पाउजल पिरकली इंग इलसिंग अनिगा तरामरी चही हौबा नुमित्तगी नुमित तरानी फावगी मनुंगदा नुपी अमदी अंगांगी मायोक्ता हातपा रेप तौबा खनबना चिंगबा तोंगान तोंगानबा थौदोक मापन थोखरी क्राइम मसिंग हेंगलकपदा वुमेन एक्शन फॉर डेवलपमेंट वाटना नुंगाइतबा फुंगदोरकली तमथीरबा क्राइम क्यादा चेनबा मियोइसिंग MLA प्रधान काउंसिलर क्लब अमदी कस्टमरी लोना संताइनबा पुरकपगी थौंगना नुपी अंगांगी मायोक्ता क्राइम चथबा हेंगतहंदबा नत्ते सैराक पीदना क्रिमिनल सिंगना मनिंग तमना नांथोखिबा सिना स्टेट असिदा क्राइम हेंगतहली असिगुंबा कया असि थिंगबा ngamnanaba special investigation team semnanaba thabak paikhalu haina ward ki secretary na thadorpa cherol asina dabi tauri Manipur da pokpa da ngai riba angang singna sor honbada wadanaba paikhatliba program birth asphyxia mai pakna chathabagi damak neonatal resuscitation program first golden minute Manipur state branch ki state academy coordinator Dr Basanta da manapirakli hairi Indore hauzik chathariba yangkhaima thoisuba pedicon gi thoramda manasi khusinakibani hairi gangai kumaina lakpada MS ko na kabui ichin inaw singi maphamda yaifa pauzil pirakli kumai asina Manipur da khundaminari ba kanglu khudimakta nungsinabagi amatangai raba wakhaladu sandokpa oirasanu kanglu khudimak punna chawkhat minaduna nungaiba yaifa balamdam ama oirasanu hairi amarumda Tikau Raguwang Chaprik Form Assam Manipur Nagaland su gangai gi kumaina lakpada yaifa pauzil pirakli Lairaba singi pirakpa chakthung lamdam asigi angam athau kayana sayen ngayan khibadagi ningthina phangbang ngamdre haina social scientist Danabir Laishram ngasi Nambol Public Theatre da pangthokhiba Consumer Affairs Food and Public Distribution Labor Welfare Association gi anisuba General Conference ki thoram da haikre thoram madu da association gi president K Joy Deputy Labor Commissioner E Tomba Amuko gi president Dr Y Mani Khuman Aitak ki General Secretary Sotin Kumar na maruiba miyoi sing oina saruk yakhi lubasigi nauna thopugudabal thomi sing wasak loki Danabir Laishram na makhata na haikibada shinmi sing na yamna tona legedaba natte lairaba singi chakthung matlaga kartongani amadi yum sagani khaliba miyoi sing ikaiba khangba matam oire haiki Tripura da le chief minister jina PGP ko aidagi nangba chief minister boy magi asset se apun magi paisa se lupa lesing tare thaliti mobile item sagi kai lete car lete kam lete agoi di padana car idangari yum mathon on mam sani car anu bugazi to modana ikai da man aina aini di modana ikai da State amagi chawkhatpagi chang onbada yamna maru oiba indicator ama oiriba lambi thong haibasisu amani haibasi chahi tarani thoi chupna mara chena paliba okram ibo bi sarkar sina khangdabra haibasi chingnaba phawale haina MPP gi cherolamana hairi ing lising ani amadi lising ani ga ama adwaidagi India gi oina sel thungi phibam yamna phagalakpa matam oibana o ibobina chief minister oirakpa matam sida haukiba chahi ani rom sinatana center dagi Manipur gi damak piba yaba sel gi mateng matik chana phangduna chief minister na sel gi awaba leite haina mathauna leina hairamba matam dasu lambi thongi phibam asi imphal amasung thobal gi akoiba gi lambi khara natana tasengna aphaba lambi kauba yabasi leibra hangba yaba wahang ama oibani state asigi kachin koyagi lambi di lairadana Manipur gi lifeline oiriba imphal jiribam lambi karam tawribagi haibasi miyamna khangnaraba wafamni sarkar na masibu national highway ni haiduna masagi mathau masak khangdana leithokpa yade imphal jiri lambi gi makuthong yadabadagi gari sing panduna leiribagi report media da masing khangdrabani congress na chawkhatpa purakani haiduna pangangangduna leibagi mahutta lambi thong Fahandana chahi taramathoi lengakpagi artha khara thohansi hairi Manipur da nupi da chathariba mute minai gi matangda mamang chahi gi April tang 19 da United Nation gi special rapporteur Rasida Manjuna Imphal da laktuna
Report lawkiba aduda Manipur gi maikaidagi tongan ba civil society amadi Civil Society Coalition on Human Rights in Manipur and the United Nations pisin kiba memorandum aduda yumpham oiraga ngasi lairik ama puthokre. Nupilal complex da pangthokiba thoram aduda Manipur gi tongan ba ima singi lup kaya gi luchingbi kyana lairik adu phongki. Lairik asi matangda Civil Society Coalition on Human Rights in Manipur and the United Nations gi Dr. Debabrata Roina Lairik asina Manipur da thokliba nupi angang singda chathakiba crime kyagi akupa warol palli. Manipur da lairiba security force singna chathariba miot minai kyasu mayek singna iduna miyam da khanghanbada chawna mateng oigani. Miot minai asigi matangda Supreme Court ta PIL ama thana na buhonariba asida chawna sumateng oiragani haiki. State ka support toro, that state ki agency no toro, that state ki agency sina control toro ka support toro ka on single naam ki toro sigi goksi single naam da support toro ka da tu ba goksi da hena pina masi member si hena pina masi da prastab ki ni chi ni ba pina pulazari Kunmarirak suba nupi phibam phirepnaba numit ngasi Laikol Community Hall da Laikol na sinduna kaikol semga sagatpa nupi marup ka khusamna duna pangthokre. Chahi khudengi tongan ba mafam singda Laikol na imoinu imagi irat thawni numita thoram ase pangthokduna lakpani thoram asida kaikol gi secretary Thangjam Ongbi Inaw Nilikuthi Mairapai Bilup ki secretary Paungnam Ongbi Pema Laikol gi president MC Rita Susar yaki. Manipur update haina mingthonba English ta phongba thagi journal amangasi wangkhai kaithel asang bida leiba hot pot restaurant da achamba thoram amaga loina phongkhre. Manipur Chamber of Foreign Trade and Industries na publish tawba Lanjingbu Khundongbam na editor amadi Sobhapati Samom na executive editor oiba journal asida tongan ba makhalgi article kaya yawbata natana nongmada changdraba yadraba polam singi mamal amadi wa amadi chapuna chingba lamdam sida puthokpa pot singi mamal na chingba sing ningthina yauri journal asi puthokpaga mari leinana executive editor Sobhapati Samom na phongdokhibada ing lisingani ga tarani thoigi October thada website hangdoktuna Manipur gi maramda khangan khraba matungda mai pakpadagi English lolgi Manipuri update asi puthokpani Bengali mek tasu puthoktuna phongna na pandam lei haiki area si ga business angle adu financial planning leina ko koi dal dei koi educate to we are yengi habgi adu gi keno da MBC no na dal bisero so mata idula ta waina kana Maitai amadi kabui phurup ki thoram mathangsina imoinu amadi gangaina lakpada MSF na yaifa pausal pirakli lamdam asida khundaminari bai khoi masel amateni haibagi wakhalda apunba Manipur phurup ama kumhayani asina lakpada ing tappa minamibu otaba laira ina khunba khaktana mipal tangdana nuksi janana hingmanaba puralasanu hairi Milalda ake khang pokhaliba KCP MTF ki maikhum upliba mioi sing athubada thidok piduna Milalna ingna chikna lol maye kidamak chen chongjari basida aki tuzung makhata na pokhan bidana bahona birakani haina Milal gi cherola mana hairi KCP MTF ki maikai dagisu makhoina tawbanate sajinabu oiramgani lol maye kidamak Milalna asukan honariba asida KCP MTF na lol maye ki matangda khut thingjinba sayatnaba manba mata tawkhidri tawsu tawroi haina khanghalakpa Milalbu missing na sing halakpagi damak nuaizai lamdam sida leiriba lup khudimak machet makai taba pamdabadagi apunbagi pangal sagat naraklaba matam asida Milalna lol maye kidamak ani thopa pamde thamoi singna lol mayek pu nungsibiba oiragadi thong launa hangli kanagumba singna mingchat amani pham paiba pamlabasu Milalda lakpiduna pham paibiu miyanggi damak thamoi singna thabak tawbiu machi marumda khongchep hainaba lebinu hairi Impal Police Station ki manung chanba Khuman Lampak maningda leiba Assam Rifles ki Transing Camp mayada ngasi ayuk pung tarelom taba matamda bom pokhai khre thaudok aduda asok apandi yaukhide kanana karigidamakta bom pokhai halam libano haiba chapchaba khangbangamdri All India Youth Federation Manipur State Council gi numit nini chupna chatharakiba tara trak suba state conference ngasi irabot bawan dalotion kre mifam asina chahi ahum gi nauna thawpuna na ba mioi kunthra mapan na saba state councilor amasung mioi tarahum doina saba state executive body ama khankre
Chingangbam Saratpu State President TH Babu Chawbabu Vice President Amadi Konsam Norenbu State Secretary Oina Khankri. Sugunu Kendragi MLA Ranjitna Mahaki Kendragi Manung Chanba Cyril Khungi Laikai Mangada Lagliba Class 10 Amasung 12 exam Tagadaba Mahirui Singi Yengduna Yumthongi Kerosene liter Mari Yenthokri. Cyril Development Committee na Sinduna Pangtokhiba Kerosene Yenbagi Thoram Asida Committee gi member El Brozena MLA gi Kotadagi Pirakpa Kerosene Asina Mahirui Singi Panghan Bibasi Nungaiba Poi Yumthong Masing Henkalakpaga Luinana Matung Tarakpada Ahenba Kerosene Pibinaba Mari Lainaba Singi Puning Chingsilakli. KCP Chairman KK Nganba jail dagi thado khrabasu hauzik phawba lubasida pau piriktaba masung lubasigi Central Committee na kawada laktabana maram oiduna KK Nganba gi mingasi chanararoi haina KCP gi Publicity Secretary Malem Nganba maitai na thadorok pacharola mana khangalakdi committee na nauna khallaba chairman poirai maitai gi mingna oina chanaragani members singidi ahongba mata leite haina cherola sina makhatana phongdorakli uzik thapaki pau lobirasi. Hauzik Tabaki Pau Pizri Railway Recruitment Cell Northern Railway New Delhi Tuan from Lisima Satro Homutra Mapal Loguri Masaka say Tarataregi Kunmanga Fawi Manung the Labor Music Singer Darkas Tark for Yagni Maigi Tak Yamdrabda Class 10 Pass to Udavani Application Pisson Bugget Ribumatam Awangupulam Oina February Tang Kunmanga Fauni BSF की ASI Head Constable मदी Constable यावना पुनम्योय सामा मरफुतरा तरु लोगदोरे माई थाक यामद्रबदा 10+2 पास तोगदबने सही तरा नेपाल दगे कुमगा फावगी मनुंग दलेबा म्योय सिना दरखास्त थाबा यागने अवांग नोपो लमदुमगी ओइना फॉर्म पिसनबगी अरोइबा मतम जनवरी तांग तरा मपलने परीक्षा सेंटर ना इम्फाल दा ओइगन हैरी Indian Air Force की एयरमैन खर लोगदोरी मसागी सही तरा तरेतगे कुनगमरी फावगी मनुंग दलेबा यामद्रबदा 10+2 पास तोरबा म्योय सिंगना जनवरी तांग कुंतरेट फावगी मनुंग दा दरखास्त थारप यागने परीक्षा सेंटर न्यू दिल्ली दा ओइगने Central Industry Security Force के कांस्टेबल कर लोगदोरी सही तरा नेपाल की कुनगमा फावगी मनुंग दलेबा यामद्रबदा क्लास 10 पास तोरबा म्योय सिंगना लाखलिबा फेब्रुआरी तांग तरा मंगा फावगी मनुंग दा दरखास्त थारपा यागने हरी मथत पंक्रिबा थवगी पाउसिंग सिगी हेना अकोप मरोल बाबुप्राद लेबा जॉब सेंटर दगी खंगबा यागने थवगी पाउ असिगी मतंग स्टेल लुजरे मखाताब पाउमु लोबिसे Ministry of Youth Affairs and Sports ki makhada Nehru Yuba Kendra Imphal West na sinduna National Youth Day gi thoram Tabungkhok Youth Welfare Club ta pangthokre thoram ase Journal Director Sahib Singh District Youth Coordinator Y Laxman Susar Yaki Swami Vivekananda gi mapok numidasi National Youth Day haina thoram pangthokpani Thobal gi Vengi khuldasu National Youth Day gi thoram pangthokhi thoram sigi saruk amo oina Youth Club singda sanabagi macha kayasu yenthokhi मोरेदा सागरलेबे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के सरुक खरा म्यांमार ना मखोगी लम हेंजिले हाइना वाकलकपदगी चयनबा लोइद्रि फावबा सेमगा सागरपगी थबक लेपख्रे अदुमकबु येनदब मफमदा साबा सरुक सिंगदी मखाताना थबक सूरी Ziribam subdivision the ahan boina food security scheme की priority list फोंखरे मणिपुर की ओइना priority list फोंबा से जिरीबाम subdivision असना आहान बनी इंग लिस्टिंग अनिगा तारा मथोई की census के मतुंगिना अपुनबा मिस्टिंग लिस्टिंग निफु हुमदोई चनिपान कुंट्रा निपान ओइबगी मनुंगदा लिस्टिंग कुंट्रा मथोई चमापन हुमफुद्रा न स्कीम से खुदोंग साबा फंगदौरी AAY की मिस्टिंग लिस्टिंग तरुक चामग सुफना हुमफु मापन सु स्कीम से खुदोंग साबा फंगलगनी हाइरी उजिक सानबगी पाउलो बिरसे सही तरह मरी मखा की हेरोजिट वारिब मेमोरियल गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट की मपू हॉकी यूनियन लेरगिंग ममलेकाइन ओइख्रे मणिपुर हॉकी इम्फाल स्टिंडुना था से तांग मंगादगी टीम निपान सरग्यादुना खुमन लंबाकी हॉकी प्रैक्टिस फील्ड चथरखिबा चाही तरा मरी मखा की हेरोजिट वारिब मेमोरियल गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट ngasi लोसिनख्रे लोसिनबगी थरमदा उरिपो केंद्र की एमएलए एल नंदकुमार मणिपुर हॉकी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एस सोबिता आमजुगी प्रेसिडेंट वांगखेमचा समजाय
ट्रांसपोर्ट की डिप्टी डायरेक्टर KHH स्लेम्बा अमदी नेशनल अवार्डी बासुदेव सुसरुक याखी टूर्नामेंट असिगी ngasi sanaki baroiba match da hockey union larik yamam lekaina charangpat development organization bo goal ahum amada maithiba pikre hockey union ki goal sing adu S Suresh Sharma na 13 suba madi 13 suba minute goal ani chanki atopa goal aduna Neeraj Kumar na 13 suba minute chanki Studio charangpat ki matangairaba goal adu TS Ekendro na nifum suba minute chanki bani टूर्नामेंट असिदा विनर ओइरबा हॉकी यूनियन की टीम दा ट्रॉफी गा लोइनना लुपा लिसिंग मंगा रनर्स अप ताराबा स्टूडियो चरंगपाट की टीम दा ट्रॉफी गा लोइनना लुपा लिसिंग अहुम सुबह पोजीशन ताराबा फार्म इंफाल की टीम दा ट्रॉफी गा लोइनना लुपा लिसिंग अनिगा चमगा अमदी अतै बेस्ट प्रॉमिसिंग टीम AJSA जिरिबाम याउना अतै अवार्ड फंगलबा सानरोय सिंगदा मना मथुम सिंगसु यंथोखी था से तांग तरा मथोइदगी नत्रा मंगा फाउबा आंध्र प्रदेश की खमादा चथरिबा यांखै मापन सुबा सीनियर नेशनल मेन एंड वुमेन बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप ता मणिपुरना उत्तर प्रदेश पु पॉइंट कुनमापन अहुम दमाइथिबा पीखरे मॉडल क्लब ना YWC Langthabalbu Maithiba Piduna Ahanba State Level Under 15 Kaisam Birla Memorial Cricket Tournament ki final changkre YWC Patsoi Nastinduna Patsoi Cricket Ground Sathariba Ahanba State Level Under 15 Kaisam Birla Memorial Cricket Tournament ki ngasi sanaki bani suba semi final match ta Model Club na YWC Langthabalbu run kuntrama thoida thoikre tournament asigi man of the match Model Club ki Indrajit na takhi फाइनल मैच था सिगी तांग तरामपंदा PCA अमदी मॉडल क्लब का सानगनी मथंग थागी तांग अमदगिना अहुम फाउबा भुवनेश्वर पांगथोकदौरिबा तरागा निपान सुबह सब जूनियर अमदी तरामपन सुबह सीनियर नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप ता मणिपुर टीम की सरुक यागदबा सानरुई सिंह खन्नबगिदमक ट्रायल सिलेक्शन था असिगी तांग तरामथोइदा CC हायर सेकेंडरी स्कूल दा पांगथोकलगनी हाइरी मथंग थागी तांग तरा मरी अमदी तरा मंगा द इम्फाल दा पांगथोकदौरिबा मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट ता KG यांखै मंगा की कांगुप्ता मणिपुर की मोहत सिंधुना सरुक यारुगदबा लाइश्रम नेता दा अपुनबा नुपीलुप उरिपो खुमनथेम लेकाई न सेलगी मतेंग ओइना लिसिंग कुंठा पीखरे RDD वांखैना एका ट्रेन कोंगपान बुमाइथिबा पीदुना मंगा सुबा स्टेट लेवल M रविचंद्र मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट की फाइनल चंखरे M रविचंद्र ट्रस्टने सिंधुना क्यामगै के आइडियल हाई स्कूल ग्राउंड सथरिबा मंगा सुबा स्टेट लेवल M रविचंद्र मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi सानाकी बनी सुबा फाइनल मैच ता RDD वांखैना एका ट्रेन कोंगपान गोल तरेत सिनोदा माइथिबा पीखरे टूर्नामेंट असिगे हम सुबा पोजीशन था सिगे तांग तरामरी के नुथिन पुंगनी ताबदा लिस्बन लुवांग संगबम अमदी एका ट्रेन कोंगपान का सानरगनी फाइनल मैच तांग तरामंगा की नुथिन पुंगम ताबा मतमदा KFC कांचीपुर अमदी RDD वांखैगा सानगनी ब्लूमिंग एथलेटिक्स एंड स्पोर्ट्स यूनियन खांगाबोंग स्टिंडुना बासु ग्राउंड सथरिबा तरातरेत सुबह स्टेट लेवल ओपन डेबला मेमोरियल ट्रॉफी टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट की ngasi han bastanakibada SDCA सनापतिना दलास सगोल बनबु विकेट मरी द माइथिबा पीखरे अनि सुबह ग्राउंड की सनकिबदा ISSA खांगाबोगना KK कियामगैबु रन मापन द थोइखरे हयेंग अहान ग्राउंड दा अमेजिंग 11 स्टार अमदी LCA खांगाबुका सानगनी अनि सुबह ग्राउंड दा IN सगोल तोंबा अमदी SSCC नौरिया सानगनी अहान बा ओपन स्टेट लेवल कराटे दो चैंपियनशिप की ओवरऑल टीम कोमिटो चैंपियन सिटोरियोस साइटोकाई कराटे दो कक्चिंग खुनौना ताखरे टीम कता चैंपियन ISKF कंगलई सिटोरियो कराटे दो पाचोइन ताखरे मणिपुर एमेचर कराटे दो एमेचर की मीडियम मखादा था सिग तांग तरादगी टीम मंगन सरग यादुना कुमलंपा की इंडोर स्टेडियम द चथरखिबा अहानबा ओपन स्टेट लेवल कराटे दो चैंपियनशिप ngasi लोइसिनख्रे लोइसिनबगी थरमदा मणिपुर सरकार की प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर NG टेस्ट कुमार जॉइंट चीफ टाउन प्लानिंग की चेयरमैन खोइबी सलाम एजुकेशनिस्ट की डिप्टी सेक्रेटरी अब्दुल सलाम अमदी काइरंग खोमिदो ग्राम पंचायत के प्रधान NG नुरजमन सुसरुक याखी चैंपियनशिप असिगी ngasi पांगथोखिबा KG यांखै मंगा मखा के सीनियर बॉयज कमिटी दो SSKM काइरंगी MD रजाउद्दीन इफमना गोल फंखरे SSKM मालोंगी Y James न सिल्वर फंखी चही तरा मंगा मखा के नुपी मचागी कतादा ISKF की TH थोइबी सनाना गोल फंखी चैंपियनशिप असिदा सिटोरियो साइकोकाई कराटे दो मणिपुरना गोल कुनमाथोय सिल्वर तरामाथोय ब्रोंज तरामंगा फंखी
Kanglai Sitorio Karate Do of Indiana Gold Manga Silver Ama Bronze Ani Funky. Nihon Sotokan Karate Do Federation of Indiana Gold Mari Silver Mari Bronze Manga Funky. Kanglaisa Guzurio Karate Do Manipurna Silver Ani Bronze Mari Amadi Sai Arsina Gold Ama Silver Ani Funky. Medal Fanglaba Sanaroi Singda Trophy Piduna Puning Thogatki. LSIC Lamlai Nasinduna Anisuba Lamlai Kendra Villas Boys 9-a-side football tournament ngasidagi LSIC Lamlai Playground Haukre ngasi ahoba numita LSC Secta na Hijol bu goal ahum sinoda maiti bipikre Secta ge goal singadu ahan bahaf ke minute tara chatpada S Thoina amadi Anisuba half ke kuntra suba amadi niphumanga suba minita L Hemba amadi S Basantana Chanki hayeng ahan background LSIC amadi CHYUC Chaloga Sanagani Anisuba ground Lamlai PS amadi LSIC C ga Sanagani District Football Association Thobalgi Chahigi Oiba Mipam Ngasi Thobal Haukada Pangthokre District Association gi Mut Singh amadi Manipur Olympic Association gi General Secretary M Manglem Yauna Wangjing Kadom Pokpida Sagaliba Sports Complex ki Pibam su Yengsinkre Vice President ke Barunina Sports Complex asi tasengna kiningai oire Boys Hostel Anisu Asisu Nongyubagi Khudam Yamna Fangle Athuba Matamda Mari Lainaba Department Namiyang Changbi Hairi Ngasi no Magyoiba Ying Sagi Pauda ICAR Lamphel Patagi Phangba Paugi Matungina Ngasigi Khwari degree Celsius Kunithui Dasmik Taru Khwaidagi Ingba degree Celsius Mapan Dasmik Taru Nungsi Tayaw Besing Manilgi Chang Ayukta Chada Marifut Taru Nungthildina Chada Nifunithoi Nungzugi Sang Nil Loisilakpada Maruiba Pau Amuka Napizari India ge state singda ngasidagi horiba National Youth Day and Youth Week Imphal da su haukre Imoinu imagi ira thoni pak sana pangthoknari amadi ahan ba hero zidwari bang Gold Cup Hockey Tournament ki mapu Hockey Union lariging mamlekai na oikre matang sida ISTV Manipuri Pau loizare miyeng tabiru bisingbu amukan khurumzari